بلوچستان سیکیورٹی فورسز فتنال ہندوستان تحقق کنان گیش 22 ناشرکار جہنم واصل کتے سیروچا یکصد افتاد اف ناشرکار جنگ بیتر بنشو نردا سیکیورٹی فورسز بلوچستان ناشرکاران خلاف آپریشن برجا داشت. کوئٹہ ہفتہ روچہ معطل بیو کی موبائل ڈیٹا انٹرنیٹ سروس انو دا ہم بحال نبی تر چرش سبا معلوم جیڑہن دین پانے موبائل فون ڈیٹا انٹرنیٹ معطل یا جا بے پاری مردم نو دربرہ ہوا لس مخلوق ہم جیڑانی آما چی. پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی باز علی مدد جتک مروچی صوبائی وزیر عقدہ سوگنوار تک وزارت داخلہ قلمدان بیگ ہم بھی تک علی مدد جتگے حلب برداری مراکش گورنر ہاؤس کوئٹہ بردندار بھی تک ہمودہ کے گورنر بلوچستانہ ایچا سوگن زرتک. مزن وزیر شہباز شریف گشتہ آبی ذخائر تحفظ قومی ماحولیاتی سماجی بہبودی واسطہ علمی سنتاس معاہدہ سرجمہ منصفانہ نفاذ سرائے یقینی کنے آبی ذخائر عالمی روچ درگتا وتی کلوہا. شہباز شریف گشتہ ایروج پاکستان و اقوام عالمہ آبی ذخائر دیر پا تحفظ و مؤثر انتظام عزم درشان کا. صدر مملکت آصف علی زرداری گشتک آب ہمکدی جبریت جنگی حربہ وڑا کارمرز کنگ مبی چکے دریان بہاو رکاوٹ بازی جان روزگار و غذائی نظام واسطہ خطرہ بام. مزن وزیر شہباز شریف ابو سروزی کے پی کے سہیل آفریزی اگو گندنندہ کے پی کے خزانہ مشیر مزمل اسلم ہم ہوار بیتا سرکار نیمگاہ تحقیقارانی وزیر محسن نقوی منجائی وزیر امیر مقام اور رانا ثناء اللہ ساڑی ہم بیتگاں. کراچی زمستان 90% بار گستہ چرش صحبہ ساعتی زور کم بیتا موسمی زانکارانی ردا آیو کی کمی روچائی نیامہ کراچی موسم وش و دلکش بھی درجہ حرارت گیشی کے. تحقیقارانی بنجائی وزیر محسن نقوی بلوچستان سر وزیر میر سرفراز بگٹی و کور کمانڈر بلوچستان سی ایم ایچ ترتاب کو تک آہاں ناشرکار اور شٹپی بتگی پولیس کارندہانی عیادت کو تک. تحقیقارانی وزیر محسن نقوی گشتہ سیکیورٹی ادارانی ورنہا ناشرکاری مقابلہ کو تک آبی سوٹ کو کا. سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی انکشاف کو تک انوگی ناشرکاری اور پیش سیکیورٹی ادارانی گورا سرجمہ انٹیلیجنس رپورٹ موجود بتگاں ای گشتر ناشرکارہ ابدا سیکیورٹی اہلکار اسی یک لس محلوق شہید کو کاں ای گشتر گوادر یک کی قول پنچ زال بلو سے چکا شہید کنک بھی تک آیا دعویٰ کو تا کہ عناصر بھارت میں سرا پاکستان غیر مستحکم کنگے کوشش کن گیا. بلوچستان دمک نوشکی ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر صلاح بندی مردمانی تحویل چا بازیاب بیتر پولیس بنشو نردا گستگیروچا نوشکی صلاح بندی مردمانی اور شنیام ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسین ہزارہ و اسسٹنٹ کمشنر ماریہ شمون وتی ہمراہ برتر پولیس بنشو نردا دوی افسران باحفاظت یک محفوظی جاہا سرکنے بیتا. یوگی بلوچستان امنی جاورانی برجہ دار کے واسطہ دفعہ 104 درجہ یک ماہ واسطہ جتائیں بندش جنک بتر بنشو نردائی فیصلہ سیکیورٹی سبب کنک بتر. بلوچستان گرینڈ الائنس کوارڈینیشن کمیٹی دیوان برجمدار بتک دیوانہ صوبہ ایمنی جاور حالہ نسرا دلگرانی درشان کنک بتک سنگینی جاوران صاحبہ اسپتالہ برجائے زہر شانی اداروتی محتل دارک بتک کیوگی صوبہ مروچی زہر شانی منسوخ کنک بیتا.
اسلامی ملکانی فوجی دستہ پاکستان تروتاب 2 فروری بغیر 8 فروری دا برجا بھی 43 اسلامی ملکاں ہوار اتحاد ابدا باسی ڈل سعودی عرب سیکریٹری جنرل سروکیا پاکستان سربتا بعد دمر ٹھلا میرپور برڑو و ڈنگی سر مزاحمتا تیرگواری یکور نہیں بیران بتا پولیس ردا ورنے پر جا لطف اللہ لنجوانی نامہ چبتا ویلا پد لاش اسپتال سرکنے بتا جبکہ ملزمان شہاز بڑھ جائیں محکمہ موسمیات ردا بلوچستان ہورگاری کنو کے روح کپتی گواتانی رد بلوچستان چہلاس بتا چرشپت کوئٹہ و کشگر دمگا موسم وشنودے